Bill Gates je tokom intervjua sa komičarem Jimmyem Fallonom u martu u emisiji The Tonight Show na NBC-u rekao da će napredak u veštačkoj inteligenciji drastično smanjiti ulogu čoveka u mnogim tradicionalnim poslovima poput medicine i obrazovanja. Suosnivač Microsoft opisuje budućnost u kojoj ljudi više neće biti potrebni za većinu stvari. Danas je stručnost u područjima poput medicine i obrazovanja i dalje retka, rekao je Gates, dodajući kako se ta područja još uvek oslanjaju na izvrsnog doktora ili izvrsnog učitelja. Inače, bivši američki predsjednik Barack Obama jednom prilikom je upozorio da će veštačka inteligencija uzrokovati masovnu nezaposlenost kakvu nismo videli u posljednjih 100 godina. Gates je dodatno pojasnio svoju viziju nove ere koju naziva besplatna inteligencija. Prema njegovim predviđanjima veštačka inteligencija sve će više prožimati svakodnevni život, revolucionisati područja poput zdravstva, dijagnostike i obrazovanja. To je vrlo duboka i čak pomalo zastrašujuća promjena jer se događa vrlo brzo i nema gornje granice, rekao je Gates. Iako priznanje da bi moglo doći do ozbiljnih poremećaja, ostaje optimističan kada su u pitanju pozitivni doprinosi veštačke inteligencije, uključujući medicinske proboje, rešenja za klimatske promjene i sveopštu dostupnost obrazovanja.